Hai, salutare băi și fete, bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Patghost, iar astăzi vom începe să ne jucăm Red Dead Redemption 2. Așa că fără nicio altă introducere, să-i dăm drumul. O să dăm aici pe story. Sper că nu o să fie poveste de aia care o să-mi blocheze ecranul, să nu mai putem vedea. Gen să oprească filmarea, nu ecranul. Sper că am activat subtitrările să înțelegem și noi ceva. Da. Când ai tu chef, atunci avem și noi chef. Începe odată. Asta o fi povestea. Deci merge omul ăsta pe cal, bam, bam, pac, pac. Se împiedică și cade, 100%. Ăsta e load screen-ul, ce prost sunt, m-am uitat așa un pic în colț. Bă, da, ce prost sunt. Nu m-aș fi uitat și eu acolo un pic în colț. Haide, bossul meu, când ai tu chef. Haide. Hai că știm că vrei. Oare e ok să aștept atât de mult? Ia că începe, băieți. Ne luăm poziția de gameri. Îmi scuzați și mie vocea asta de dimineață, de-abia ce m-am trezit. Și mă plictiseam și am zis, bă, n-am mai postat și ceva de mult pe YouTube și am zis, bă, haide. Hai, băieți, că începe. E bine așa. America was becoming, de fapt. Bun, am început bine. Rockstar Games present. Haide, prezintă-ne Red Dead Redemption 2. Bun. Început, băieți. Mie îmi sparge urechile, nu știu despre voi. Stați așa, trebuie să dăm un pic mai încet. Lăsăm așa, mie sparge urechile, sunteți proști. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I said If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we Deci, din did. câte am înțeles, această poveste e undeva Any luck? atunci cu cowboy, I cu found a toți place băieții. where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know, an old mining town, abandoned. It ain't far. Come on, come on! Yeah! Chapter 1 Codletter. Wow.
Cine-o fi Colter? Bring him in here! Bă, e mort, bă. Ia uite-l. Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in Mirele, terms of bă, food. trezește-te, bă. Davy's dead. There E was mort. nothing more you could have Săracul. done. A avut o What are we viață gonna atât de do? We need bună. supplies. Săracul. Well, first of all, you're gonna stay here. A avut And o you were viață gonna atât get de lungă și yourself bună. warm. A fost Now, I așa de sent bun cu toată John lumea. and Nici Mike nu are cunosc scouting pe out ăla. ahead. Cine o fi ăla, Arson, vere? We're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Mai ia somnul. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it. Gladly. Ăsta s-ar putea să fiu eu, But dar nu sunt sigur. we're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe. Now, there ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. Deci ăsta îi încurajează, We've been through worse than this îi before. trimite după mâncare. Mr. Pearson, Miss Oh. Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay Da, strong. bravo. Stay with me. We Da, eu ain't nu vreau să done stau cu tine, yet. mi-e frică de tine. Come Nici on, nu te Arthur. cunosc. Cred că eu sunt Arthur ăsta. We've got some work. Cred că înceapă joaca, We ain't băieți. run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, Oh, cred că you ce need frighe horses? acolo, Oh, yeah. mai ma. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Ia vezi. We need you strong. Okay. Ucidăm. All right. A, merge și mai repede, ia vedeți. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Bridge Oh, coming ce up. frumos se Take it vede easy. jocul. Bine, se vede frumos, dar de la zăpada asta deranjează un pic zăpada asta. Trebuie să încetinesc părul. Ok, e bine. E Ride bine next to așa. me, son. Don't want to lose you. Can't believe we lost Davy, too. He's the last one, Bă, ăsta-i No taica meu. more. We need to get Mi-a those zis people San. warm and Nu fed. mi s-a părut mie. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing Aveți us și in this. harta în A partea, couple more nu pot să days. deschid. We'll be on the other side. Deci trebuie... Ba da pot, ba nu pot. Ba da, uite, pot. Map. Ia să vedem și noi un pic mapa. Colter. Uite, ăsta e Colter. Cred că este sat sau ceva de genul. Facem un incarne și You cam. need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. Wait, is that someone coming towards us? E ceva, băieți.
You up ahead. Who's there? Wow, Hugo. O schietarule. Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Deci Follow ăsta a me. găsit o casă și How's Davey vrea să ia doing? și pe ăștia They cu didn't ei. make it. Nor did little Jenny. Zice că That's too bad. e cineva 100% acolo, că e foc, e lumină, e de toate. A, bă, hoașcă de cal, You mergi. don't know. Poate-i pierd naiba pe ăștia. Vedeți ce plâng. Hai, I'm glad you're all right, jocul chiar se Micah. vede foarte bine. Doar că mă deranjează zăpada asta care mi intră în ochi. Have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Opa. Over there. Come on. You sure about this, Micah? Mr. Morgan, I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind of lonely out here. Where's everyone? Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just Bă, up încetinește calule, că cădem! Că cădem. Am zis intenționat. Nu vă luați acum de mine. Okay. Let's head down there. Nu asta să vă dăți de mine. Deci avem acolo viața, care e cam foarte scăzută. Let's hitch up here. Repar shows remaining health. Deci cum îmi dau viață? Let me handle this. We don't want to spook these fine Pe people. pătrat sar. Bă, mă jur că e exact ca GTA-ul, că pe pătrat sar și în GTA. Someone's having fun Adică in e there. făcut-o de Rockstar Games jocul, adică, You two, get bă, yourself ești out of prost? sight. One lonely Uite-l man pe ăla is a ce lot intră less pe mine. intimidating than Intră-mi... three nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. Not there. Over in the cattle shed. Arthur, get in position. Come on. Aici trebuie să What are you stau? doing? Get inside the shed. Trebuie să intru în shed. Go to shed. Bă, what do you mean înseamnă shed? Cabană. Arthur, what are you doing? I said get out of sight. Ah, cred că aici trebuie să stau, mă. Arthur. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. Tehnici. I got folks Arthur, dying on the trail. Arthur, we got a problem. What? There's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some there's a cans body of food in the or wagon. something. I hear you. Just Gentlemen, Cu ce keep să your eyes protejezi? on Dutch. please. I think you should go now, buddy. Opa. Now, friend, I ain't asking for much. Please,
I am kind of desperate. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Cine să mai drag? Aveți că ne-am întors. Am avut niște mici probleme tehnice, nu știu cum să spun așa. Du-te-l pe ăla. Mori, mă. We've got a runner. See him, Arthur? Nu mă ridic. Vreau să-l împuși pe ăla. Nu mai știu câte îl pun acolo. Didn't seem to be going too well. I don't know. Maybe same reason as us. Unde-i, mă? Ah, Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. hai. Hai, bă, Smells spune. like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. Deci pe pătrat iau iteme. Medicine, Senin. Senin. Huh. Looks like the poor bastard was married too. At some point. if we can't eat it or drink it, put it Nu down. înțeleg primul cuvânt. What do you mean? Ah. Jack and Sandy Wedding. September 7 TH. Bă, 1896, It's a mă. strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. Dar nu There's a cred că ne big price on interesează Colm așa de mult. O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on Aici, yours. acestul ăsta, cred că... Wasn't Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Aici. Bă, aici este un chest, vere. Am cuțitul. Cuțitul. Place is dry, warm. We could maybe move the women and Jack down here. Ce-s asta? Maybe we'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Uite, hai cam. Ok. Stealth beef. Select. Nu văd nimic acolo. Apa. Search cabinet. Ah. Take orice. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Cred că și asta merge luată. Mai fac ceva aici jos. Hit. Keep searching while I pack these on the horses. Mai este ceva și aici. Opa. Meet me Mai out here multă when you're mâncare. done. Blood. Mamă, sânge pe aici. Opa. Ah. Pe aici a fugit ghițarul ăla. Nu l-am putut prinde ăla. Cred că aici o să fie ceva bun. Opa, asta da, așa da. Viață. Viață. Este de... Opa, și podare. Cred că chiar am găsit iteme pe aici. Dacă mă gândeam că nu prea o să găsim chestii, dar chiar am găsit.
Și cam atât am. Pe aici nu mai e nimic. Papa, era să plec fără chestia asta. Clasic Otakakis. Bă, dar oare doar aici sunt chestii sau? Bă, dar ăsta tot nu pot să-l deschid, nu? Bă, da, pot. Hai, că era să plec fără să deschid chestia asta. Bani. 2 dolari. What are you doing in there, Arthur? Taci, mă. Aici nu găsesc oare nimic, da? Oare? Nu, că mi se pare găsesc și chestii pe aici. Deci așa sunt asta sigur că nu. Hai, să zicem. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Opa. Stai, n-am înțeles investigate the bar. N-am înțeles ce are. Bă, de unde a venit ăsta? Well, he started it. I'm gonna break your neck. What's going on? This guy just jumped me. Oh, did he now? Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Question. Where's Colm O'Driscoll? Nu zici. Bagă una, With bagă. the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. Interrogate. What are you bastards doing? Why Eu are i-aș you da up una here? în gură, vreți să vă mint? We're I-aș fixing sparge un to pic rob nasul. some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh, Pot să-i fac ce vreau I don't eu know pe anything aici. else. Sper, Please. Coach. Please, spare me. I promise. You won't. Coach. Da, mă, că el a vrut să mă omoare și o să-i dau spear. Hai că da. Vreau eu. Bagă-l pe frunte. Bun. Să-l doi. Trebuie să-l calm. Să-i dau. Poate îmi dă ăsta una în cap. It's okay. Mă, dar arată bine căluțul ăsta. Yeah, okay, boy. Parcă l-a juat așa formie. Dar nu mai e nimic, oare aici? Hai că nu mai e nimic. is that bastard still in there? He's dealt with. Good. That looks like a decent horse. You should keep him. Get that horse hitched. Ho, Don't ce... want him bolting. Nu e decent, e foarte decent. E foarte bun calul ăsta. Decât janghina aia mea de cal.
stai. What the hell do you think you're doing? Whoa, the guy found in the cellar! Wild thing, ain't ya? Leave her alone! I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, are you... Oh, you fool! Michael! Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, Bă, come on. l-omoară pe dracu, We need to băiat. get out of here, and quick. Come on now. Bă, stați bă aici, că e mai cald aici. Eu așa zic. Să rămân acolo, că You e okay, cald. miss? They came 3 days ago. And my husband, Miss, you are safe now. And Dar can't nu stay calul here. meu. This is Mical. Come with us. Arthur, Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. Ah, noul meu It's okay. căluț. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. what's your name, miss? Miss Adler, Adler. Ce Sadie nume e ăsta, Adler? Mrs. He was my husband. Deci Arthur, adică eu merg pe calul nou, Hey, care e foarte Somebody's coming. bun. Cu ce sniper are ăsta? looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, Păi și we eu put you acum in a toate room over itemele here. care le-am luat trebuie să le împart Thank cu you, Miss oamenii ăștia. Mr. Bell, you're with the fellas over there. How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Dar oare tot jocul se va juca pe timp de iarnă sau... Bă, acum stau și mă gândesc dacă ăștia vorbesc prostii în joc. Trebuie să le Hadn't cenzurez. been seen in days. Primul episod o să fac asta, dar apoi He's strong and he's smart. vă rog strong să scrieți și mie în comentarii dacă trebuie Hello, cenzurate, că apar n-am. Abigail? Arthur, Că jocul how you e doing? 18 plus, adică... Just fine, Abigail. And you? I need you to. This is I'm my, sorry, I'm sorry to my ask, but- It's girlfriend. little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, you'd look for me. Acum mergem să-l Thank căutăm you. pe John. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back.
You wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Unde o fi Jonathan? Little Johnny. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Povere ce mă enervează zăpada asta, nu se înțelege nimic. Da, chiar dacă mergem noi la settings, oare putem face ceva la grafică? Control, display, camera, audio, general, autosave, temperature, Celsius, Fahrenheit, Celsius, weight, pound, kilometers, clock. Nu. Bă, deci poți să am prieteni să ne jucăm amândoi pe story mod. Să muriți voi. Bă, mă lași. Înseamnă că la camera trebuie să intru. Ia. Așa. Camera follow level low high. First person auto level la camera. First person field view. First person ragdoll. First person hand bobbing. Default. Aim auto center mount vehicle. First person cover. First person horse riding. Gen camera așa, nu. Păi și unde intru eu să... Vai, mă. Kill effect, colorarea de... Adică... Da, hai că forță. E bine așa. Cred. Seems somebody left. Recently. And... Oh, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Yeah! Let's cross. See, they continue up that way. Deci, You think it's John? insane calul You tell meu. me. Bă, vere, eu n-am These viață are horse aproape tracks deloc. for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. Bă, What n-are really happened calul on meu that nici boat? We had the viață, money, nici it seemed stamina, fine. nici n-are. Then suddenly they were What the everywhere. fuck? Bounty hunters? No, Sau Pinkerton. Batama are viață, are It was viață. crazy. N-ai treabă. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, Oh. though. Unde s-a dus, nu? Ia ziceți, băieți, cum e? They continue First along the person cliff wall here. sau third person? Eu zic că third Davey got person. shot. Mac and John, both shot too. Sean, Sau we don't even chiar know. first person. I'm surprised we escaped at all. Nu By the știu, time mi you se pare boys ciudat showed up first from the other person. side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Tranquilo. Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Te tu controlezi.
Watch yourself. It's not very wide here. Vezi că iar vezi cine merge, da? Așa. Nu mai vreau să Horses are vinem. getting tired. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Nu știu, frate, mi se pare mai tare în toată fața. Almost there, boy. Come on. Hey, look! Over there! You see that? John was riding that Oh, horse when we okay, left cool. Blackwater. Bă, Let's see ce? if he can hear us. Bă. Săracul cal. Come on. Uite-mi Up there! aici e ăla. Aici a fost. Nu? Nu știu. Bă, ce prost sunt! Ma. Bă, da, eu sunt pe lângă că sunt prost, sunt și prost. Adică 3 checkpoint, cred că. Bă, ce prost sunt. There's some tracks leading to the river. Hai că forță! Uitați unde m-a dat. Hai băieți că revin eu când. Așa băieți, am ajuns aici înapoi. Acum o să stau numai cu ăsta, că poate iară pită pe ăsta. Ce mă de merg singur? Come on! Up there! Unde trebuie să mergem, băiatul meu? Nu mai merg singur. A, pe aici. Mamă, da, unde ne-am urcat, băieți? It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further. We'll have to walk from here. Aici. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Deci din câte am... Bă, deci... am shotgun-ul la cal. Trebuie să merg să iau Get that shotgun-ul. gun then? Thanks, well... Oh, that's Down it. this way. Ce mai... Horse cargo. Am bani. Ce e asta, mă? Come on, Arthur. Așa, mi-am pus bandana. Păi și shotgun-ul? Hai. Hai că e bine așa. Am pus bandana, băieți, uitați. Încerc să merg pe urmele lui, poate merg mai repede. You sure about this? It's coming from this way. Okay, Careful here. Nieta, that we're high up here. you're telling me. Careful. There's a drop here. Watch out here. Mamă, unde mergem, bă, băiatule? Stay low under here. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Bă, unde merg, bă, ce? That sounds closer now. Ce trebuie să mănânc? Ăsta de stamina. Și ăsta de stamina. O să bag Come on. cam mai multe. We're coming, John.
Îți dai seama să mergi pe aici în viața reală, what do you mean? Deci... M-aș pune așa într-un colț și aș începe să plâng. Legea, shotgun. Hai, dar mergi, mă, fere, mai repede. John! Marston, you hear me? Nu. John! John! That's John! We're Unde-i coming! John, mă? Over here! Încoace John. Bă, cum a ajuns, mă, fere, băiatul ăsta aici? Down here! All right! Hot down, Marston! Unde-i, mă? Ah, uite. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Cred că trebuie să-i blurezi fața lui ăla 100%. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Oare trebuie să-i Don't blurezi die just fața? yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. Sure you did. L-am găsit și pe ăsta. Ce căuta ăsta aici, eu nu înțeleg. Come on. Hopefully this will lead us out. Nici măcar nu prea știu cât are episodul ăsta. Îmi doresc ca să-l fac cam de vreo jumătate de oră așa. Și gen, vreau să fac... You head for the horses. Nu cred că se numește serie dacă eu fac o poveste. All right, John, come on. Let's get you on that horse. Trebuie să trag în lupi. Acolo. We're getting you out of here. Keep them away from us. Nu! Bă! Bring them this way. Draw them off us. Nu cred că trebuia să fac așa, nu cred că trebuia să fac așa. Mor, băga mea și picioarele. Okay, let's get going before any more of these bastards show A up. dat un pic de damage, ce... Nu vreau să fac. Gol? Nu. Easy. Dar de ce nu vrea să-mi lase bandana aia pe față? Că mie îmi place. Lasă-mi bandana pe față. Haide, follow Javier. Xavier. Come on then. Let's get back to the others. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like Dar a de ce dog se bite. tot dă în mine, că mă enervează? You a fella? Got bit by a dog. Mergem unul lângă altul, vere, nu te mai da într-una în mine. You ain't gonna die. Not yet. More coming down the hill. Get out of here. Încarcă. Shit, there's more on the right. We got more wolves on the left. Am dat peste el cu calul și l-am omorât. Da, bravo, mă. Don't think so. Mi-a plăcut schema aia. Uite, You calul still știe să with us, sară. Marston? Just about. You're gonna be okay. Got some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. Ce-i face, mă? Always says Bă, lasă-l, mă. I'm lucky.
cred că știu ce am None of făcut. us are Dar în lucky fine. right now. Hai, bagă! Bagă căluțule. Dă-i căluțule. Yeah. We should ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave a trail right Adică back vreau to să camp. fac... You know, vreau să termin we're pe gonna jocul need to ăsta come up with a better story for făcând that videoclipuri scar. pe YouTube. So, Dar gen să fac videoclipuri de vreo bleeding, 30-40 de minute damn it, maxim. eating to death ain't good enough Dar for na, you. să Here, facem let's cross to the left. frumos. Să fie Yeah, frumos. come on. Let's push hard and get back. Nu știu cam câte episoade să See ai those de... buildings up ahead, John? Dar cred că That's cu where we 30-40 camped. de minute jucate, Nearly nu there. știu. Și poate o să mă mai joc și eu o camerada, Come on! Someone help nu John știu, down off îmi this place mai horse. mult să mă joc We alături get de some voi. help here. Cred că până acum avem We cam get some help. 29, 20 help ceva him de down. minute. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank You you. got any other lost maidens need saving? Not today. Deci am dus You and aici la Dutch camp talked about pe how we're băiatul gonna get ăsta. out of I was just Iar discussing acum with Herr Strauss when fac the ăștia weather bine, breaks. am I adus la suppose we'll have to gacicuța keep heading lui. east. East into all that civilization. I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Da. Oare iarna asta o să treacă sau o să stea așa iarnă full? We've been running for Prăfugieri, weeks. just a scratch. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Ce se întâmplă? Mission complete. Enter with... Opa. Deci, astea două cred că sunt misiuni. Billy Wilson, Mr. Person. We get strong, we get warm, we wait. This is my house. When the storm breaks, we move. Wow. But we're safe O here. să luăm un loc aici. Warm enough, I guess. You sound doubtful. No. Doubtful, Opa. just worried. We have been shot What at is before, this, my Jose. friend? I feel that this is honestly anything. Și cred că mai am una. I hope not. We had a bit of bad luck, but then the storm covered our tracks, so now we wait a bit, and we go back to Blackwater, and we get our money, or we get some more money, and we keep heading west. But we're heading east. For now. For now. Uite aici. We got this. We're safe. Ah, Stay strong, Hosea. you can carry one more this item. Păcat. Uite și pe ăștia. Deci da, băieți, cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Eu am fost Bad Ghost, iar noi ne revedem data viitoare. Hai, pa!